Kua whakarewa hia e te poari o te whakatō hea he rauemia i Purangi, ko matawhānui te ingoa, kia hono tonu ki ngā uri ahakoa kai hea i te ao e noho ana. He wā pā heke heke tēnei e noho nei tātou. Nā reira, kei te pirangi te iwi nei ki te tautoko i ona uri. Aneira a muri wai hei. He kaupapa tēnei e whakakotahia i ngā uri whakaheke o te whakatōhea. When COVID hit, we were like, oh my gosh, this is the time to initiate our kaupapa that we need to run, that we've been talking about all this time in order to stay connected with our uri. Kua whai āheinga ngā reanga katoa ki te whai wāhi kōrero ki runga i a matawhānui. It was important to have a rangatahi perspective, and it is important to talk to even talk to our solo mums and people in Tāmaki Makaurau, because everybody experiences their own journeys throughout this time differently. Kua hono te kaupapa nei ki ngā whānau e noho taratahi nei ki Ahitereiria anō hoki. They've been in lockdown for 200 days, and it made me appreciate, like, although we're week 3 in lockdown, we've got level 4 and level 2, we're nowhere near what Ahitereiria is experiencing. He māmā tuatahi a awhina e noho taratahi nei ki te taha i ona tamariki e rima, a e ai ki aia he honore nui a matawhānui i tēnei wā. Being a solo mum in lockdown right now, it's been hard for me to stay within my 4 walls, within my gate, with my 5 tamariki. But like anything, we've been able to adapt. My beautiful team has been able to nurture me. Ko te whai ngā matua o matawhānui, kia pai here tonu i ngā uri whakaheke o tūtāmuri, ahakoa tō taumata tūtakarerewa. Muri wai hei, te karere.